Gre se za to, ste na bojišču, vaša noč. Šila! Idemo doma. Moru me! Evo! Čas vam reći, tu! Čas! Naredili en krop okoli tenis igrišča. 3, 4, daj! Gremo! Pazi! Čas! Dajmo red, pot je dolga! Evo korak, Dajmo! Nećemo na mjestu, ne komentiramo, nećemo, gledamo naprej. Ajde! Ajde, pazi, svjetlo! Ajde, daš, Delaš, idemo niže! Šteješ! Niže! 12! Okej, badi! Okej, greš do municije! Do municije! Ajde, dajmo! Sve štvari! Nazaj! Ja, do municije! Ajde, do kište! Kište! Ti se bar potajna! Ajde! Kište, gume! Gume oko vrata i skači! Gremo zajedno! Ajde, gremo! Ajde! Ajde, niže pa hitro! Ajde, vleti pomegla, ajde, gremo! Zdravko! Gremo! Vašen meter, ajde! Večeranje, to bolje, ajde, gremo! Evo ti! Ni bilo težko. Kaj, super je bilo. Meni je bilo, mislim, kar malo uživam. Je malo težko, ampak se da navadno to. Ja, najtežje je definitivno za mene osebno trebušnjaki pa sklece. Meni osebno je bilo najbolj naporno njihov poligon. Pač bilo mi je težko zdaj, ker nimam kondicije. Pa situacijsko bojišče, v katerem tudi mi vadimo, se pravi vojak po bojišču z različnimi ovirami, ki mora prenesti strelivo do svojega oddelka. Ima različne ovire. Kar se tiče teh, ekonomska šola se je dobro odrezala, mislil sem, da bo slabše. Čeprav je bilo vmes, doskrat tega ne bom, ampak so se vsi potrudili maksimalno. So res pozitivno presenetili.